Ja sam veliki fan Sonika kao i svi drugi. Volim ove nove igrice, ali mi ne smeta igranje klasičnih. Ne mislim da sam igrao glitchovane ili hakirane igrice ikad pre, no nakon iskustva kojeg sam imao ne želim više ovo igrati. Počeo je na lepo ljetnje popodne. Igrao sam Sonic Unleashed, sve dok nisam primetio iz mog perifernog vida kako je poštar stigao i ostavio nešto u mom poštanskom sandučiću, te kao i obično otišao. Stao sam za igranjem igrice kako bi video šta mi je stiglo. Jedino što je bilo jeste CD spremnik za kompjuter i beleška. Uneo sam to u kuću. Pogledao sam prvu belešku i shvatio kako je to od mog dobrog prijatelja Kylea. Samo ću ga tako nazvati, sa kojim se nisam čuo 2 nedelje. Znam zato što sam prepoznao njegov rukopis, iako je nekako čudno izgledalo. Loše je napisano i bilo je teško začitati, kao da je Kyle to napisao u žurbi. Ovo mi je pisalo: Tome, ne mogu više. Moram ovo rešiti dok ne bude prekasno i nadam se da ćeš ti to učiniti za mene. Ne mogu to učiniti. On ide za mnom. A ako ne uništiš ovaj CD, on će doći i po tebe. Prebrz je za mene. Molim te, Tome, uništi ovaj i od Boga odbačen CD pre nego dođe i po tebe. Prekasno je za mene. Uništi disk i ti ćeš ga uništiti, ali to brzo uradi ili će te uhvatiti. Nemoj to igrati, to je ono što on želi. Samo ga uništi. Molim te. Kyle. Pa, to je svakako čudno. Iako mi je Kyle najbolji prijatelj i nisam ga video 2 nedelje, nisam uradio to što me je zamolio. Nisam mislio da mi CD sa igricom može bilo šta. Ipak to je samo igra, zar ne? Čoveče, nisam bio u pravu oko toga. Bilo koji način. Pregledao sam disk i izgledalo je kao običan CD disk. Imao je samo crnu oznaku koja glasi Sonic.exe, puno drugačijim tipom od Kyleovog rukopisa, što znači da ju je dobio od nekog drugog. Možda u zalagaonici ili na eBayu. Kad sam video da piše Sonic na CD-u, bio sam stvarno uzbuđen i hteo sam igrati. Veliki sam Sonicov fan. Otišao sam u svoju sobu i pokrenuo svoj kompjuter. Ubacio disk i instalirao igru. Kad se pokrenulo, video sam kako je igra bila nazvana sjajno. Kao što sam rekao, voleo sam klasične igre. Prva stvar koju sam primetio kada sam to pritisnuo, video sam kako se naslov pretvorio u nešto drugo, nešto što smatram zastrašujućim. Sjećam se kako je slika pocrnila, nebo je potamnilo, naslov je bio zahrđan i uništen. Tekst Sega 1991 bio je pretvoren u Sega 666. Voda je pocrvenela, kao krv, ali bila je hiperrealistična. Najjezivija stvar u tom trenutku bio je Sonic. Oči su mu bile kao mrkli mrak. Krvario je iz 2 užarene crvene tačke, te je pravo gledao u mene. Osmeh mu je bio širok skoro do ruba njegovog lica. Bio sam prilično uznemiren zbog toga, ali mislio sam da je to glitch i ignorisao. Nakon što je sve postalo crno, on je ostao na ekranu još oko 10 sekundi. Onda se desilo nešto čudno. Sačuvani fajl iz Sonika Ježa 3 je iskočio, a ja sam bio u fazonu what the fuck? Šta ovo radi u ovoj igrici? U svakom slučaju primetio sam nešto. Pozadina je tamna i bile su samo 3 spremljene datoteke. Glazba je bila jeziva. Ono što me je izbezumilo bio je odabir karaktera. Tu su bili samo Tails, Knuckles i na moje iznenađenje Dr. Robotnik. Sad sam bio siguran da ovdje nešto ne valja. Mislim, kako možeš igrati sa doktorom Robotnikom u klasičnoj Sonic igrici, za Boga? Tada sam mislio da je igrica zgličovana. Igrica je nekako hakovana. Rekao sam u sebi, to je samo hakovana igrica, nema ništa loše u tome. Uglavnom, izabrao sam Tailsa. Nakon toga počeo je sa radom. Igra se zamrznula na oko 5 sekundi, a onda sam čuo grozan pikseliziran smijeh koji je zvučao kao Kefko iz Final Fantasy. Ekran je ostao crn oko 10 sekundi. Pojavio se tekst i pisalo je Hill, Act 1. Ekran je izbelio i Tails se pojavio u Green Hill Zone iz Sonic 1.
Muzika je drugačija, iako je zvučala kao mirna melodija u obrnutom smjeru. U svakom slučaju počeo sam je igrati i Tails je počeo kao i u svakoj igrici. Igrao sam na klasičnom terenu jedno 5 minuta. Odjednom sam skužio nešto, ali nisam shvatio šta je to. Činilo se kao mala životinja koja leži krvava na tlu. Tada je glazba počela usporavati. Tails je imao ožalošćen izraz na svome licu. Nikada ga nisam video takvog. Zadržao je taj izraz lica. Tails je počeo pronalaziti sve više mrtvih životinja. Izraz lica mu je bio sve gori. Bio je šokiran. Izgledali su kao da su okrutno ubijeni. Veverica je bila obešena za drvo sa ispalom utrobom. Zecu su svi udovi otrgnuti. Patki su iskopane oči i grlo prerezano. Osjećao sam mučninu kada sam sve to video. Nakon nekoliko minuta nije bilo više životinja ani muzike, ali Tails je nastavio ubrzano. Shvatio sam zašto. Sonic mu je iza leđa. Tails je izgledao srećan zbog toga što ga vidi, ali osmeh mu je polako nestao pošto je video kako ga Sonic ne primećuje. Tails je krenuo prema Sonicu, iako ja nisam ništa na tipkovnici uradio. Onda sam video rez scenu. Osjetio sam da je Tails u opasnosti i da će se nešto desiti. Odjednom, Sonic je u sekundi otvorio oči. Bile su crne sa crvenim krugovima unutar, baš kao na naslovnoj fotografiji. Kad se to desilo, ekran se zacrneo i pojavio se statički zvuk. Ostalo je tako oko 7 sekundi, a zatim se pojavio bijeli tekst koji ispisuje riječ zdravo, želiš li se igrati sa mnom? Odvukao sam se puzeći van, no moja znatiželja je bila veća od mene i htio sam nastaviti igrati. Ovaj put je bio Angel Island iz Sonic 3 i činilo se kako je sve bilo u plamenu. Tails je izgledao preplašen. Pogledao je u mene i izgledao je kao da želi odmah otići od tamo. Bio sam uznemiren. Tails je razbijao 4 zida u pokušaju da mi kaže kako hoće otići od tamo. Krenuo sam ga pokretati što sam brže mogao. Putovao sam sa Tailsom kroz neku šumu kako bi pobegao. Onda sam opet čuo jezivi smijeh. Jezivi Kefkov smijeh. Nakon 10 sekundi sa Tailsom u šumi, slika Sonika počela je bljeskati po ekranu. Opet sa onim crnim jezivim očima. Glazba se mijenjala, a Sonic se nije pokretao. Zapravo je leteo, što je simboliziralo da je duh. Imao je one crno-crvene oči opet. Samo je ovaj put imao više poremećen osmeh na licu. Odjednom, kad se Tails potaknuo, Sonic je nestao, a muzika je stala. Tails je samo plakao oko 15 sekundi, a onda Sonic se pojavio ispred njega. Tails je bio lice u lice sa užasom. Krv je počela teći iz Sonicovih očiju, a njegov osmeh se sve više uvijao. Nisam mogao ništa sem gledati. U deliću sekunde Sonic je skočio na Tailsa i ekran se zacrneo. 5 sekundi sam čuo samo vrištanje, a onda još jedna poruka. Prespor si, hoću ponovo. Bio sam toliko šokiran. Sonic je ubio Tailsa. On i Tails su najbolji prijatelji, zar ne? Zašto mu je ovo učinio? Odmahnuo sam u šoku i vratio se na izbor karaktera. Tailsov karakter je sad bio drugačiji. Izraz lica mu je bio tipa uplašio si me. Oči su bile crne i krvave. Krzno mu je bilo crno i imao je izraz boli na licu. Pokušao sam ignorisati to i odabrao sam Knucklesa. Opet je došao smijeh i ekran se zacrneo oko 10 sekundi. Ovaj put je pisalo ne možete pokrenuti. Bio sam u panici sada. Da li je ovo glitch ili hakirana igrica? Ili samo neka bolesna šala? Bilo šta. Bez obzira šta će se desiti, sljedeća razina je bila drugačija. Nešto kao otpad delova mozga. Nebo je bilo kao na prvom glavnom izborniku. Tamno crvenkasto nebo. Primetio sam da Knuckles izgleda uplašeno kao i Tails malopre. Razbio sam 4. zid kao i sa Tailsom i nisam bio siguran šta će se desiti, ali svejedno sam krenuo. Trčao je na ravnom putu ove mračne razine. Ekran je počeo treperiti crvenkastom statikom nekoliko puta i onda se čuo uzbudljiv smijeh. Nakon nekoliko sekundi primetio sam krvave mrdnje na metalnom tlu.
Osjetio sam strah razmišljajući šta će se desiti Knucklesu. Izgledalo je mučno dok je hodao po krvavom tlu, ali nastavio je. Odjednom, dok je trčao, Sonic se pojavio ispred njega sa tim crno-crvenim očima. Crvena statika se ponovo pojavila, na crnom ekranu se pojavilo. Našao sam te. Šta se dešava? Inače, kada je statika nestala, Knuckles je bio u panici. Sonika nije bilo, Sonic se onda pojavio iza Knucklesa, koji je odmah krenuo u samoodbranu. Međutim, Sonic je nestao u crno pikseliziranom dimu. Ponovo se pojavio iza njega. Napao sam ga, ali opet je nestao. Knuckles je sada još više u panici. Osjetio sam kako ludim. Sonic je obična igrica. Ovo se neki bolesni igra sa mnom i Knucklesom. Još jedna red scena se pojavila. Čuo sam Knucklesa kako vrišti. Osjetio sam njegovu agoniju. Sonic je u deliću sekunde skočio na njega i ekran se ponovo zacrneo. Iskrivljeni, piskav zvuk je trajao oko 3 sekunde. Pojavila se još jedna poruka. Tako puno duša se igra, a tako malo vremena. Slažeš li se? Koji je vrag? Šta se dešava? Počeo sam razmišljati o tome da Sonic hoće razgovarati sa mnom kroz igru. Bio sam previše uplašen da mislim. Vratio sam se u glavni izbornik. Knuckles je bio isti kao i Tails. Počeo sam misliti kako su stvarni ljudi zarobljeni u ovim datotekama, ali nisam mogao verovati da je tako nešto moguće. Ugasio sam igricu i hteo sam je uništiti. Prvo sam otišao malo odspavati i krenule su noćne more. Čuo sam povike Tailsa i Knucklesa. Govorili su stvari tipa pomozi nam, ili zašto si nas dao njemu, ili beži pre nego dobije previše. Njihovi krici su nestali i čuo sam Sonicov smeh. Zvučao je kao Kefkov smeh. Ti si mnogo zabavniji za igru, kao i tvoj drug Kyle, mada nije dugo trajalo. Uplašio sam se i tražio izvor glasa. Neće trebati dugo da se pridružiš drugim prijateljima, odao je ka meni. Ne možeš pobeći. U mom si svetu, baš kao i ostali. Kada me je uhvatio, video sam te krvave oči, nasmešeno lice. Probudio sam se u strahu. Nakon par sati odlučio sam nastaviti sa igrom. Ne znam zašto, ali morao sam saznati šta se dešava. Pokrenuo sam je. Upalio je i odabrao robotnika. Svejedno, na ekranu su se pojavile 3 tačke. Ovo je onda postalo jezivo. Ovaj put bio sam u nekoj vrsti hodnika. Nije izgledalo kao da je iz klasične Sonic igre, iako ima pikselizirani stil. Pod je bio sjajan i kockast. Zid je bio tamno sivi ljubičast sa animiranim svećama i nekoliko tamnih krvavih mrlja. Tamno crvene zavese na gornjem delu zaslona. Svakih 12 sekundi zavesa bi se zaljuljala. Jedva sam mogao vidjeti to. Onda se igra prebacila u Hill Act 1, ali je bio obrnutog smjera. Robotnik nije bio nervozan kao ostali, ali imao je sumnjiv izraz lica, kao da je malo paranoičan. Okrenuo je glavu u svim smerovima, a onda bi slegao ramenima ka meni. Kao da nema pojma šta se dešava. Morao sam nastaviti dalje. Odradio sam uobičajeno trčanje i nastavio. Tada sam se zaustavio kod stubišta koje vode ka dole. Bio sam nervozan. Čak je i robotnik izgledao nervozan. Ipak sam nastavio. Išao je niz stepenice. Primetio sam da zidovi postaju tamniji i crvenkastiji. Onda sam se našao u drugom hodniku. Ovo je bio još duži. Krenuo sam ka novim stepenicama ka dole. Ove su bile mnogo duže i trajalo je najmanje minutu dok nisam sišao dole. Opet sam čuo Kefkov smeh. Glazba je usporavala. Zidovi su postajali tamno crveni. Robotnik je ušao u treći hodnik i primetio sam da je stao. Bez obzira što nisam ništa napravio, nisam ga ni krivio. I ja sam se previše bojao. Odjednom, Sonic se pojavio ispred njega kao i ispred Tailsa i Knucklesa. Opet crvena statika. Trajalo je oko 15 sekundi. Onda najviše jezivija slika se pojavila. Slika je prikazivala hiperrealističnog Sonika koji stoji u tami. Ne možete vidjeti samo njegovo lice dok su mu glava i torso nestali u tami. Kad kažem hiperrealno, mislim da ste mogli vidjeti linije njegovog krzna. Bože,
On je imao najjeziviji osmeh kojeg sam ikad video. I to govori nešto s obzirom da sam to video i na početku igre. Oči su široke i crne. On plače krv koja također izgleda hiperrealistično i tamo su i dve male crvene tačke u tim crnim očima koje bulje u mene. Kao da gleda pravo u moj um. Njegov osmeh je širok i demonski, doslovno rastegnut na obe strane njegovog lica. Sonic je imao očnjake, vrlo oštre zube, baš kao i Verehog. Pomalo su žuti. Imalo je mrlje od krvi i male komadiće mesa na usnama i očnjacima. Kao da je pojeo neku životinju. Zurio sam u tu sliku dobrih 30 sekundi ne odvajajući pogled od nje. Osjećao sam se kao da on zapravo gleda pravo u mene. Onda se ekran zatrepereo crvenkastom statikom 3 puta, a trećeg puta sam opet čuo Kefkov smijeh. Zvučao je demonski i iskrivljeno. Onda se ponovo vratilo na sliku, samo što je ovaj put bio napisani tekst. Ali, ovo je bilo nešto najjezivije što sam do sad video od ove igre. Pisalo je: ja sam Bog. Shvatio sam. Sonic je bio čudovište. Čisto zlo, svemoćno, prava noćna mora, bezumno čudovište. I sve njegove žrtve, uključujući i Tailsa, Knucklesa i Robotnika, i možda Kylea, bili su samo igračke. A igra je prolaz u njegov haotičan pakao, gdje su svi zarobljeni. Odjednom, u deliću sekunde sam vrisnuo kada je Sonic ispustio piskav zvuk sa široko otvorenim nadprirodno velikim ustima. Crvena statika je ponovo došla. Ovaj put je bila mnogo glasnija i iskrivljenija. Toliko glasno da mi je probilo uši. Vikao sam i uhvatio moje uši, a statika se zadržala još 7 sekundi. Tada je stalo i video sam samo crni ekran. Dok sam sedio i zurio u ekran, pojavio se posljednji tekst. Spreman za drugu rundu, Tome? Kefkov smijeh. Sad je toliko jasan. Kao da Sonic stoji iza mene. Vratio sam se na izbornik. Robotnik je bio u istom stanju kao i Tails i Knuckles. Koža mu je bila siva, naočale razbijene i iz njih ide krv. Pogledao sam ih sve i video da malo plaču. Zauvek su zarobljeni u igri. Zauvijek će ih mučiti grozni jež. Tada se moj kompjuter isključio. Nisam mu mogao okrenuti leđa. Sjedio sam možda oko 25 sekundi, užasnut onime što se desilo. Sonic je utjelovljenje zla. On muči ljude koji igraju njegovu igricu na više od jednog načina, a zatim ih odvlači u igru. Doslovno vas odvlači u pakao gdje se može igrati sa vama kao da ste mu igračke. Nakon što sam sedeo 25 sekundi, iza mene sam čuo šapat. Pokušaj ovo učiniti interesantnim za mene, Tome. Okrenuo sam se i počeo vrištati zbog prizora kojeg sam video. Sedeo je na mom krevetu. Plišana lutka Sonika. Nasmejan i sa krvavim mrljama ispod očiju.